In fact, more just me say an idea no more anya mede. Sadden tintin na was a bia se bibi koso. Demonstration na say omo kokoye ye na nyo omo nko an say omo ya mom hu. Ye nyina yesu ntintin say omo ye defend ye nyina so what say. Ntintin say bibi ni na sesa. Say wo mo kwakoye demonstrate kwapo de amaye nyina mpa wo se bibi ni a afami enu police fo na yitimamufo na wo se mo nyina mo se ye nyina ye baako so I say wo se ye nyanya odo ma ye ho na yaka bibia won tiase mu na de odo ne asumdwe ebreye say se o mani mu ayese na mankasa mo sa creative programs esa de abane de ono de entwa yi kura adentintina do wo mo se police fo no kwampa anya ne ye mpa motimamufo so mo se o mani mu aye wo se bibi ba ye so police fo na bobo ye ho ban na mo ankasa na ebia kama ebia mo de kwakoya ade no ebi omo hwa seka ho ne ade ya traffic timichi so ati say na tama wo mo de ya ade 3 o'clock obi ho no kokoton ade ya ntonto oba fi traffic ase ntinti o hwa motisi kwa mu sa tam no ma e de ho beba nti mo ntwen kakra na ekwan ni mu da wa ya ma mo kwan anase bibisa na say mo no mo nti ase na eche say we mo kokoja meti ya se boys ni bi kwan bo kokofro aborosan bi ese sa abo na say mo toto de abobo police for na pampa mu no ya da no ntwa yi Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yede kunja papa nko na yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Ya wakunja bia wa hakunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboa odele with. Ofia kunja misimu. Na wangasa ofia kunja la we Egypt enye China de ni. Enye Egypt akunja. Odi ehwe bia no class de bia nete e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia ope wasase we so na Obiri Yeboa nko na betima mo China ekunja pe na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekunja ope se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboa Furniture Enterprise ewo ho se o pese oni Nana Obiri Yeboa dinkita ho bia free 0558 78 2268 anase 0277 tie no mani 0277 469933 ekunja bia ope no Isaac Nana Obiri Yeboa no tunchia se ope kunja we enene mpa seka normal no free normal no Isaac Nana Obiri Yeboa be ma we kunja we enene mpa ekunja bia wa ha bia ope enene mpa seka Nana Isaac Obiri Yeboa nko na ebetumi ama obi ewo Ghana ha Shonko enkoma wa wohwe mesabre ewotuma GHS so Ghana wahala dwumedie ena ebre asonsem sonfo muniaba ekeskapa mede ebesomo sene da ne da ye no eno na odofom enra da eye kroma ye hye demo a ekoso ewo eye enkrankrodua yi emu a na chesem eye Arise Ghana efo ena ehhye sa demonstration no a womo edi eye enimu ye nuabema eye Sami Jemfi NDC womo National Communication Director wode eye ensemi bebetu edwa wo kiremo SM ye hwe sede enioma mu ayehye ewo meyi emu ye hwe ene wukoko busa ade ebo na wanto na wo ye wadwin se wutwa wo hum don hwire be eye mienu eni akire wo besan aba no ne aka cho se adekodie na wo busa ye ne se ye sidi num a ne atum na ekosidi ensom eno ensem ena cheso mu ni se da bia hu behia se wo mo bekasa ede akire eye aban panifo ni titu ni ye mampanyi His Excellency na nado dankwa ekufo adom ene na pamfo se de be o mbehwe na enioma esene fata no wo matimi atete so ede amom na eno na nam so ma enu ade onkopie mu ewo eye obra sport eho na wo mo demonstration no ehya ase ede efriye na demonstration no ekokọ wie eye eje na chese busuafo enie ye aye pinso ebinuma prepra aposifo prepra eye timemufo nso so prepra na me ne wo ekase ye de nam so ma chese aposifo efa ya tear gas edigu eye demonstrators no eso no wo mu choma na chese wo mu mom edi kan eto oboba ede ebo wo mu screen anase sebio
one more cars vehicles are one more at the echo no nam so emo said there be penchen e man home so one man share no mama and no man aunt dey beji eye ensem and now so mo tutu tear gas ebinum prepare na police for ebe release a statement be e dey eto honum na order for mami ntwa me ho emra na ba making kan e dey amamu. Other force said that police for the Bebe to a journal saying attack on the police in the ongoing Arise Ghana demonstration. What a shame. We were there to protect you and ensure your safety, but you throw stones at us, injure and hurt us. This behavior is unacceptable and must be condemned. Now, other for what you share a year and for near the screen year as well to move and penny for binum and I said you yet tear gas here course when nam so much say a be any na abo e de aka ho ye no an saying ena amene demonstration say ye the man na say no che say ye prepare eye enkrofo na say wo kan asema de akire panya eye bufo so entokwa so ana wudie ekwan eso na ekwan ya na ye Ghana police so react to eye timamufo wo mo enioma no say ena wo nso hu no ACF ya ma me Beatrice e wa ha ye ne no ebedo ensenma so ko mo me mo akwa ba ya enioma ekoseng nyame adum ti aja ye ne mamusa adeton say na ekono ede ma wo hwe se de enioma ya tutumu a ekone hyew so ana se abrase adeton momo de meka se ekone hyew so de na mebo efita ma ye di bronya ye wie ye ba be pem be 6 months ni niema sesa kokokokokoko say ye to abayi wie ye say niema enkote se na fefe se na ekono no ayi kwabede mu krampo na ye krampo sensesi okay sensesi a wokọ kroma sesi amegina wo sa wokọ kroma wadu kroma anopa na wokọ akoto ade wako stop wako bisa se bia milowe ye sen obeka se bia 10 cedi na wo de yafo nyaw na wo de mento ade na ka se wo ten no ho aba be se 2 hours pe no obeba no na waka jo se bo fufura benti no on to amount 20 cedi ni bi na sesi 25 one day no just we bisa de anopa no ade kwanchi nsu no wate no ho na wo se bia ba bia o to milo no bia wo kwan ya no ti wo kwakototo wo niam ankaye na se wo wi a wa peka ya yo ho na wato milo na ka ho no obaka se wan to na anopa nti price for fraba nti na je se on farm 20 cedis no kan ya anopa no na mo 25 okay obeka kaka ni oba nti ama se niam ya de ya ton ade no kompete se obi kura po ba be to niam no kompete na se yo kompo na haye sasa to every day bia 1 week yet bi to niam be se 2 times a week ayasa na na je say ya ekokofa niam na beton kwamba na say na ekokoye sise nipa boni obi timi ka cho say wo de woni ma boarding papa na so na enye ho so one ton is a won say nya sika fofo nsan fa nkoto bi so asa won so ka say wo ja we nso asa koye bibufa ono so saa enti mo se si o man na ye wo mu se ne niam asi ko na enye so asa say ye temamufo na ade ba ko pe na we ye hwehwe free na ho ye gide wonimu na ye kokoto aba se enimu se bia ono oba bia su na Yesu na oba be pa ye niase nso na so afede hu se ne ekoso na o man for Yesu no papa no wa ye di ye nyina ye papa no na so wa ye koma ka ye hwesa nkatemamufo no aka se ade a ye nyina ye hia wo ne nchense sasa ye papa no papa de se wo be esu a wo se wutie wo ba na wo se munya temama wo ba na nka wutie ni su kakrampo na ka che se wo da se ni a wo hwehwe wonya ni nyina mpo mama aka se kakrampo na wo benya mpo amana na meba je su ne bi wo ho aka me de be ma na so bi ni ho enti na metimi aya ma se bia wo se ma 10 cedi ni nya 10 cedi ma nti wo de je 1 cedi we na mbiri pamu no ni a wo hwehwe no minya me de be mam na so yesu saa be 6 months ye hwa ye papa no wa ye din ye president wa ye komo nkasa se ti time bia ya to petrol abro so wa mat ya to petrol 2 weeks ya to petrol etiti say ye Africa han so de ete se nipa no ne hia so bete se o ya to petrol ma to lo fem ono so batu ni nyam etiti se ti ama je se atwa mane ekromfo ma no wonya kwasa wo kwakọ didwa na so wa ba be yi ba ko makoma efie fo so ete se ni obi ape ade wa to no 20 cedis no what say we ya to petrol mu na no pa no bia yi transportation wanya 50% dia so ntino wo ba che no na ete se ono so de 10 cedis de ato ni niam so bam
Won titi asese ani ekoso mo de eya ya din eti ni aya sre na nadro ne se na nadro dan kwa ye nyina ye de ere hyenimu ya so ye hu sa fide ihwan mo eya abam eti ni aya sre na ne se on tie ne manfo sufre ni aya hwehwa se na beba be kasa na kasa ye nimu se ye ni ekoso ne eya twamne ne enkonko na ekoso no ye se na bam na so be kasa ano be brase ana sase no obi apa na obi aton ni niam no obi apa ni akono ahoyera waba ohun sase be makura we se okuta mamienu ene ehia wa chete be ma be so ni pay yesen chop money say na chete so no kase betimi eyi ato wo no say na yire na nya adwuma be dansa na watimi kura po di bi kwa makola ko school enya bi dia ko didwa sase wo ko market se wo ko didwa sase nya som kuto enkwan ya duan kwampo de yenka obe didwa be yo na 1 million ko na ayi ebe ma ni pay yesen wo ba na so say na wunya sase ase wunya ko fa dansa obeton ende e bi a wo se 5 series na obenya obecha wo hwa yese wo ade na yatum entitinti na se kakra na wanya na asade aka ho asade akwa koto chebese ayi 2 weeks ni ade e foto mo mnik mu endra me wo ho no mo sa papa na ka sasa me ma Antonia mani biangu ho a end of this month of June we yes out to move you so say then na kwaso say am na keto we say ya to ya ton 6 so endra papa ibe obaba ka minim sa 7 ni e beton no sa sanyu na nkasa bisa on sa no po be sori e bia wo ye ti keke me kete we 7 na asa to milo asa ya to bread adan se se den na kwaso ni akọ yes what ayi amaye enime mai ta ya kan se nkwala de mai light be mai dan kan mai eti yesre na nadro ni gba omi ase ni ekoso na fede ye hu amane enti omoma ho so no nkasa na promise na mo de mai na enyo ni obo ka che se ye ati sika so na so komo de ye na enti se ye ni mo se bia omo ba no mo ba be ye bibi amaye na so fede ye bre dan kan nyina ye hu amane so se we se ye adwuma ye nya bi nto ho atete ni oha sesi antiti ayama sesi wo kwa sorry dem ma nipa be se 50 ni wa sorry dem se nipa no de be foka beba correction anyway nti sesi kwa sorry kwempo nipa no pa no ba sorry nti yes no okay na mami ye enna wo hwe demonstration na course so ne sede ne wa wo humfonyini bi ebieni abobo nyina ebi aso aposifo ye prepare eye wo mo wo hwa ye ensem no dodo na ne ye kan dodo na ebe ye tememofo ne de to eye abonte na so se ebe ye demonstration na ye moja be hwiegu na nkrofo be wuwu na nkrofo be prepare etwe ye hu be hia se demonstration kra na ye bekoso aye ni momo de ndra na ekoso momo de sase me wo hantinti me de manhwe na mo news mo na meteye ewo station foforo enti sase me in fact mo de sase me meteye na ade no momo anya me de sa dentinti na wo se bia se bibi koso demonstration na se omokokoye ye na nyo mo nko na se omo ya mo hu ye nyina yesu entitinti se omo ye defend ye nyina so what ase entiti se bibi no na sesa se wo mo kwakoye demonstrate kwapo de ama ye nyina mpa wo se bibi ni a afami enu police fo na yitimamufo na wo se mu nyina mu se ye nyina ye baako so ase wo se ye nyanya odo ma ye ho na ya ka bibia won ti ase mu na de odo ne asumwe ebreye sa se ti o man mu aye se na man kasa mo sa creative programs esa de abane de on de entwa ye kura adentinti na do wo mu se police for no kwampa anya ne ye mpo a mutimam fo so mu se o man mu aye wo se bibi ba ye so police for na bobo ye ho ban na mu ankasa na ebia kama ebia mo de kwakoye ade no ebi omo hwa seko woni ade ya traffic ti meche so ati say na tama wo mode ya ade 3 o'clock obu ono kokoton ade ya ntonto oba fie traffic ase ntinti o hwa motisi kwa musa tam no ma ede ho baba nti mo ntwe kakra na ekwan ni mu da wa ya ma mo kwan anase bibisa na say mo no mo nti ase na eche say mo kokoja me meti ya se boys ni bi kwampo kokofro abonsan bi ese say abo na say mo toto de abobo police for na pampa mu de na no entwa yi o ma bobo mo ka so mo de ya adwuma nyina ama se ono so
omo so no so that say ni amoye no okotutu de bom sesi asem baba ye be yi na di ntintin ono so ontutu ono so be spread tie gas no de gu so oni nyina ye ntwa yi enti ni amesra say ye nyina de asumdwe ni odo ni bia ko ye ne nti ase ni amoye ne ye nyina na supportum se mon konkon na se na ne ekoso no ni gwahwemia ni esu bebe ba yesu no mo nti o matibi na che say o ma ye ho bibi amai enti andra ne ekoso de ntwa yi mami na ye de ye nkomo no esie no wo wa futu bi e de ma eye empanifo no ana se ebiem so mo amokoto enioma e wo mo ho adwadifo no kwan wo fa so tutu nioma mu no wo eye nsem kan ye bia na wo de atudwane emfansi yo me mo de me afuto kakra me wo de ma empanifo no se ye na sebe baabi o modu ye na ye de wo mo ko gina baabi asesi o mo agina no enti ti se bibi nkoso na se bia timamufo no se yesu na se ye bia o so o mo tie yesu fe na se o mo ti bi gina mayen so I say na kwa say just mo gina mo sisi maso na se mo de mo nko am ho adwa se ebi no pe yo mo je kwa enya asam keto so what I say enti se bibi na se ade na ntwa yiye na se ma fu esu e wo se bibi na se na nante ye kwa ma mbo ye mpanifo na mo ben mo na wo se mo te o na se ni se inti na be kasa na wo ma fo na komanto mo me de me kai ku fo tab na ye yinu mu nyina se bibi ntwa ye na se nko fu esu atames kwa me kai eburobo ye de yanko fu esu no otu ne ka ko koko me ne se no kokoto do ko no ba be kasa ye ma de we na nko fo ton eburabo de ni we nyina e ba fam so I say me mo de me nye NDC nye MPP na mo me yetin mamu ne kwaso me to me tonya mani ne kwaso na enye na me so me ka ho asem so I say ntin we anya politics me anya politics na me you na mo ne kwaso no ano odin te panifo no hye na se omo ne na nkasa na ye hu amane ye su abre tutu pa walefo ye su mami ye beda eye wase odofo se de eye mama Beatrice edene nsem no atu eye edwano na je se de nioma ekọ enya ade se wo mo ebo ejusun ka demonstration de na wo mo efo aso nemom se de kokọ wieye no na wodi eye eho eye asanse timamufo se bibi ni a aposifo na bebo ye ho ban na se wo mo mpo na etu hye wo mo so yidi a na se bibi ba ebe den o matimi asi ano de amanti na se ye bibi a ye ndwen ho ne mpanifo nso so mo mama so nafo na se de eye wo manfo de wo mo nsam tie wo mo esufe odofo won so wadwinche bi afabra ebeto your comment section like a videos na share on all the social media platform no eso media ene ekia sikapa makram ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka won wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem edonchi enene me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode gi nyankopon emma edifremu hawo ene mamane ene omatiti mu edonchi onyankopon enam ne so ede a new spiritual science technology ede ababontin a ye freno eye castoplanto technologies me ba chawo hwe prophet Dr. Abennego a owo ensam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities.